Ia soi fu manuia tamai, whatalo whatfo i tātou le tio, radio Samoa, me se whapungponga mai o se tātou atenu i ona tūlanga whaalupe, mai lava i tūtele, ia se i o rava i nai whanau, ia me se fo i lau pinga runga pa i ale tua, ia ala whae mai whaunga le tai o pou le loko le tua, ia whatalo whatfo i malu whaaro tawai, se ma tātou po kalambele nei tai au. Malo whaftai tele fwoi mo le whawano mai o taimi. Nei tai au, te tātou tele noa le vaenga le ai fwoi le fwoi le whawfo mo le tino mausa lato si le fia ma le malam. Mei o tamuiti fwoi e li liu pe adopt mai tamuiti mai Samoa whawano mo le. O le ale vaenga e le tautua lo fionga Consulate mo le ofisai. Nei vaenga e whawano mo le. Ia whaftai tawai le whafsi fwoi le mata o putaua, ma se are vai tamai no tātou whanau, tasi le au wara o i whai ona mauaira wanoa au mai e o tātou whanau New Zealand, ia o le vai tamai na lea a inga, au mai le New Zealand, ia ona mo se manuia e le ngata i le whanau, ia a inga fui uro whamuri mai Samoa, ua vai tamaina ia ai o se awala matango fie se awala po iwa manu ai to tele o se tato tu e ala I whanau nei eita ua mai tawina le officer nei ia o iei nei whawhita uli o lo turai mai e le ia mo o ni o wa ape o le upu o lo o iei tau nu mai tamaiti nei ia ua whaonga ua maua pui ngā ruenga ia pita ia ne ia ua iei ni ni e se senga whaaloto I whale ia o se whaatita inga ia o lo iei anti so tamaiti o tō whaafine o mātua I Samoa mauso mātua I Samoa ia o mai nei e hisi tau a inga I New Zealand nei ia ua amata ona tupo ini ve singa ona ua amata na nga ikamiti inisio I tau songa matulanga whapena ia ai le fia ina I mātua na o rini umai tamaiti ia paua le whaaroro maau al tātou ofisa mal tātou maro ina ia sila tutoa ia tūlanga ina ia oni o stulanga po ilea ua bebesi ai ia mai ona tau fio tus falau o tamaiti ia o ai pen cards o tau mai e mātua na o mai ia ele tio fo ile tūlanga o na sa whaia ngā ruenga le ia o mai tamaiti ia ro ia nai whawhitau e tūlai mai I nei lava I le pāo a inga ia o le taro ia tautua nā mautu o na o tus falau ia uini si o tamaiti ia ma ni a inga o ye ni tamaiti ia o mai le ofisa e mana nao I tus falau ia o I pen cards o na lai tau fio pini si o mātua na le liu pai tamaina ia whanau o ia se tātou tunu o le whawhitauri nei ia o tautonu ia e fōra mea I tono a inga ai o le apaina o me tō tino o le tātou tunu e mo ia nei whatau o le tus falau ia au tus falau o le me tō tino o le malo e silisida to o i e le malo I o le puipuinga au a ia in whawhitauri ia nau mai pule ia ua tau o le tula fono I Samoa o le tus falau le igoa, tus falau papena, ia isi I lunga le tau, pe ato e whai, ia ao te tono I nei, ia o tam whai ai nei, ia le ngata ina, ia tau ngofia mo se te ato tono, ia ao le responsibility, le tangata le ui, tus falau nei te o le lei, ia me se le whawhitau li whapea, o mai nei tamaiti mamātua, o mai o ainga o ia I tamaiti, ia o tui tāu sanga mai nisi tus falau fau, o na ua tāo fie na vai tamaina tamaiti. Ia o papitauri nei ia o matau kua whaaloto I whale. Ia aeranga e apa haina e fuina I tamaiti matulanga whapena.
le whaaro maaua le tātou ofisa, ma tātou maro ia tautuna ia tūlanga ina ia sila toe o whawhita au ia ia tupu i ta maitiolo vai tamamai. Le whaamoe maurunga lava na au mai ai ma vai tamaina ta maiti ina ia mausiru mana i o nai alo ma whanau. Ia e me se fo ina i o lato mātua o lo whaamuri mai. Ia inga i Samoa. Ia pe o te kūlanga lea ta vai tusai malau whaapiti. Ma tango fiele saunoanga ma le wha amala mai no nei vahenga ia moni au. No i lawa nei whawhitau ni le tūlanga. Ia ma nei fo ile saunoanga. Whamama whailea ma sasani mo nei aingo whengai mai ia tūlanga i tono mo tātou. Manu lewa i sauno tūlanga o tusifolau. O le ala e mawawa no e whaia tusifolau fau, pe renew fau tusifolau le au ranga alo whionga ma le ofisa wha mone. Afemata. Ia, se me whaksi, ia o mawale manoa e anga i mai ei tusifolau expire, ia tusifolau te whafou, ia matulanga whapena i le toe whafou ina, ia mawhai o nisi tusifolau fou i tātou ofisa, ia o tūlanga masani o ata, ma tūlanga whapena mo le tāusanga ina o sisi tusifolau pe a whai ua expire ia pe mana o mi se tusifolau e maranga i Samoa. Tātou mi e si tsen Samoa. Le si vai ngara mo tātou tarananga na vai so ma vai fa mo le fa Consulate na ina ni se fa si fo le na tala no mona toila to passport New Zealand pa Australia mai se vai nga e mana o mi le fo i le tonga le one way. Le na sa no tu lango ele exemption stamp. Al officially na mai e te tongi fa mo le pe o yo la kali la e le leila lo sai mai le la officially pe yo le fe ko sula e mai kali sa or na vai ga fa mo e man tu le exemption e fa nga ile o langa to tu solau okay o le umbi nga tu solau e fa nga lo exemption le fa yo na e malanga i Samoa le one way ia o le stongi ro i le se la un sulta la stong ia na bole lo stante te fer wa ia i tu solau ia ele un tu solau Samoa tu solau i se tu no pe di fila o stadia pe ne sauno ia tu solau Samoa ia le mana bien na me i exception la te malaka te po i si tātou tunu i Samoa. O le tongi nā tu sa mal whapsini i tawai. Te la won skulu tā la. Whaftai, ia, le lei te lona i whaina nisa inga sa whapsini mai mor whaongai no tātou whale, whansa moi mangele, ia, wale sa tātala no whaile maanga lea, ia, o whaat ele lea, le mai pele whionga Consulate wha maru manga, ia, male, ia wau te le lope, le te tongi o lo iai, ia, te whisa ono lea maanga whamule mole, na whionga, whamata. Ia, whaftai, o le mautai o Samoa o awanoa lava i o whamoe o nei o tātou ainga. Ia, tau ona whaile puki, ona pasosoro le po awanoa i lea so ma le aso. Pea o le stongi o lo i teimi le e whai e stau tā, te tolu a whelua se lau, na include i ngā ma le pāna. Okay. A whai le se me whale tonu e whafo i atu le lima se lau o le mautino pe fia tupe to e whafo i atu i le tūlanga le whaongai no le whalsamoa o le wawe puku mai a ia ona o tātou whale e whai a si pisi o i tūlanga i whaongai na i tūlanga i puki se nei a inga mo la tu famoi boenga ia o e puku arai le ofisa e o mai tatu ofisa ia ana paire le puku mo tatu pasa mo whaongai no whaftai lo i el tapa anga lungo le Facebook o lo fasili pe au te lona na sa noi o le umi o le passport le umi foi na le exemption na stamp na sa noi por sa o le o lo simenisio pa anga le ta fa mo ne ia o mo i nei a foi a expire se full tau sanga lo tu sola un sila po Australia
ia a ngā ia le exemption. E wanga nā hau tu whafou tu solau. Ia te whai fo leo le si exemption fo. Mande. Lelei, lau whionga Afemata, ma lo whaftai mo nei tai au, se wanga nai sis whanga tā ua, te whia sau no iai, o le tā whamnatu le nawa iaso, le atunu, se e utangia tātu o lo fo e mai Samoa. Ia, wa al whatawina lavo o loa e mai Samoa, e le fsoswani le ngata la whai whatoanga. Ia, le economy fo le tātu tunu, pia e whia sau no e whaumalta, porka lawe whamon Afemata. Ia, whaftai, tawai le tūranga tā ua tele. Ai me se lava o lo auina mai se tātou tunu. E rei ase se e whamui moe e lau pai whataanga mo tātou ainga sa moe o loa nei. O auina mai lava o loa e whamui moe lava i pa ia mare maru se tātou tunu. I New Zealand nei. Ia o lo sao lava lea e le ngate lau pai whataanga. Ia ae peo ne sao noa i le tama ainga. Se tātou tunu. Tunu I tupe whare o leo ho ia I tua I tātou tunu I teimi o whare tonu fo I o tama ainga o le tāua lea o sao e tu sai ma o roa au ina mai ia e o mori atua le whaaftei tele I le lango ho I tātou tunu I New Zealand nei ona o le tauma whai e whaatauina ia tātou o roa au mai Samoa pe o talo mai si o loa. Ia, a me se lava I tūlanga le talo pe e tau wārawa ma le talo lea tātou leo mo I fiti. Ia, au tātunu a o tūlanga ua le lei ma to tōl tātou talo mai Samoa. Ia, e whakai tuai o na lango I tūlanga. Ia, e mana o mia le tātou ngā lue whatasi. Ia, mo le manui o tātou que tātou tunu o ngā pātia de tūlanga su o manuia I alai pua o whātoanga. Ia o se tara lea ma le whaalaro tawai e o le tui ko I le whaaftei tele I le tātou le kio no o pēr lea manoa mo le tāpō karame tae o papenei. Ia o le talo ia manuia le whenga I o le tunu o mga wenga le ni aso. Ia partia le lo fole tua ia manuia hui lau sunga tawai ma se tātou le tio pasoi fui e tātou wheroi fui verso e le lei whaftai tele lau whionga Consulate o le tātou malo I New Zealand lau whionga Afemata Palusalue Faapo Lemalu whaftai tele lau mo le teime nei tae au mo nia whaifa lau whionga ma lau fisa ia wala tau tuaino le tunu mo le whawhonga le tunu ai fia e se vanga fia malam lama tili ai nei vanga sa no ele whionga le Consulate tolu tasi lua o le telefoni na whaina walau iai a walau mai whawhatu au kilani o iwa tolu tasi lua ia whapea le te lalai tono au kilani ia e vidi sa o alal numero na ia na maule sasani ma le whionga Consulate ma le ofisa ina I vaenga peo na ta ua ni foi tai au tau tua mo le sa mos falima iwa tolu amo